nga ro titsura mon, maalam pa ilatag gusto iti sa balya babae. Anya? Oh, apay, ag gusto kay ti day jamir na? Nay, apay, anyan ti sasawang bakit? Tapno mom, adda nang idanon kanya kanabayag kayo ang nagsarsarita iti tersena ni Kumari Aida. Kahit anya ko mamuti dakas na ngay. Inapressure ko lang mo ti kinapintas na. Anya, ulitan pa'y lang. Anday ko. Kinapintas nga ibagbagamot. Ha? Salbag ka kidi. Anya kumati nang papintas kan kwa na, ibagaman. Ha? Tika din nagbibitin itilapayag na. Wano tinagpus ko la foundation ti rupa na. Wano ti eyelash extension na. Wano nya. Anya kamutan bakit? Tila damdamagam ba? Noon niya laditan ti bagbagam. Jak agniwat-ngiwat akastoy no saan nagapoy taramid mo. Nawatam. Laklakayan ka tila ma-appresyar mo. Naa. Ni mamir na ti masabat ko. Nakasiksik si iti kawus na. Awanan ba inday ta? Anya ti isam-isamam si kagatil a babae. Ha? Siguro, ag gusto kay ti asawak, ha? Iso akas tauna pa siksem. Ni, anya ka din day nga ibagbagaman ng pilang. Amo ka, ag gusto kay ti asawak. Nga, masigurado ka saan nga ag gusto nilandukan ka. Anya? Saan nagaputay na pressure na ti kinapintas mo kapanunutam matan nga gusto kan ka. Nawata amdang nga. Anya? Ala, ingkan. Ang mga numadurab ka pa'y. Makapasuro na kitaan ta pa na grup-grupam. Sumayat ta babae. Ay, sus! Nagungutan! Anya, apay a pinagsasawam ngay ni Mirna, pilang. Kasanuma nga men, sumayat abakbaketan. Kunamulan balasang nga damo lang arud anak na. Ngam, papintas pala papintas ti danga. Anya? Kanugargaryan na nila kay kwante. Anya? Agasem, mapanlagumatang ijayan da Kumari Aida, masapul pala nakasiksik si tilangana. Naka-foundation, nakaritos itinagdadakkel, kan naka-eyelash extension. Ay nabalasang ko, si kakit dimot. Talaga napintas ni Mirna, uray addan anak na, amo na ngamin nga urnusen ti bagbagi na. May sakayo mo, tanti. Ang sana bale, agpapintasak mamut. If others can, why can't I? Sana ya. Naka-English ka pa yan na di na oras. Pudno ti bagbaga kante. Agpapintasak mamut. Tapno saan adaddo maababay tap apresyaran nila kay ko. Anya? Kasta timbaga ni manang pilangken ka? One friend, ay na, nakigtutak nga rod idinasabat ko. Kalaat matan anagungat. Ha? Ay, mapran-praning nga talaga na dya apilang. Apay ko maamakaungat ka? Nilakay na kumaati ungtan na. Jakman amo iti dayja babae. Ish, una yan. Nga mala, at adapay nga papintas ka, tapno at ada amabwisi tidang. Ha? Pwede ti bagbagak. Agpapintas kang agpapintas, friend. By atumangkan iti pungtot kan apal na. Mapran-praningan. Day, si kabat gaya ang balasang ka. Nakapulas ka sa dinong ay ti pagturungan dagiti sakam. Mapanak man ijay ilay, gumatangak man iti earrings ko, ante. Anya, earrings. Wan, no kabaulan ni Mirna ti gumatang iti earrings na, kabaulak mo If others can, why can't I nga ron? Anya. Mala, panawang kay pa yan, te. Nakaon. Ang mga noong paglugana ka tricycle ni tultuloy tapalag sa sarita. Ha? Nini. Apo, unay ka datang aritos mong bakit? Ape, mas daw ka. Di ka maragsakan. Kasano maragsa ka na? Nagdadakkel mo't adaya mo datang aritos ay. Pagat abaga mo't tayo. Ay, wun.
Agyaman ka, tapagat abagala ang tiginatang ko. Sana pagat kilikili, Na- wano pagat sikat. Damas daw ka, ano kasta? Nya? Amok, iso ti daduma makagapo, no apay nga apresyaram ti kinapintas ni Mirna. Saan? Naa. Iso ano ti aritos na kat bilog ang nagdakkel, na idumdumamat kanyak. Diamond ko naman. Ha! Gasemda nga eh. Ay, nawaw. Makapakigtot mo tanday taritos mo, pilang. Ni, apay ko mamakigtot ka ngayon, te. Nakigtot kay ti aritos ko, ano? Nakigtot kay ti kinapintas ko. Ha? Iba ka man, te. Tamnam mo mag. Unay katadaya mo na nagbitin di talapayag maun. Sapay pagatenged maun. Ay, nante. Naimbag ko nak, tapagat tenged lang ti ginatang ko. Sana pagat kilikilay. Ang mga numaatake kalaki di ti kigtot mo, antay. Ay, unay mo day tambalasan ka. Wanya, iba ka mama, ante. No, sino tinapimpintas kada kami kan ni Mirna? Anya? No pinapintasan laeng, ay saan ngagpaabak ko naktumag. No adan to pa kitang danakin ton umay alawas. Agpa eyelash extension nak mamag. Ha? Winante, complete wak ti usar ko a pagpapintas. Masapo la siya klaang tinapintas kanila kay kaw. Awanan ti sabali pa.
Ni, si kamat gayam anti osang. Anya ter aramidem dito balay? Saan ka kadi abise, kaanakan? Saan anti? Apay? Alaman nga ron, suruan nakman nga grills. Ay nawaw, itikas ta nga edad mo anti. Anya nga iti reels mo? Basta, isuro nakpay no kasano. Ada Facebook account mo? Awan pa'y nga ron. Ada kadilod mo? Ay, nagpaludak di ta tersina, sakbay nga imayak. Sige nga ron, suruang ka. Kasta ti agreels anti osang. Hangim kita Sana tila i-reels mo. Ah? Oh. Kit basta adda mairils kita man ni Juana, conformity i-reels na, ngam agsusweldo mo't ta. Kita kay ti makam mo, auntie. Awan ti bibiyang ko, may papan iti day ta banag. Ay na, agyaman nak una yata, insuro nakanakan. Awan na nyaman na, auntie. Bayam, inton agsweldo ibingayan kanto. Oh, ay na wow. Kaya makam mo ka Ayun gayam, sakbay nga agawid i-video nakpay man nga umuna, tapno adda i-reels ko. Anya? Ay, lakay, umay ka man pay. Agrubrubo atak. Ado tinas ka na maramit ijibangkag. I-video na kami pay man kini Blackie, sakbay nga agrubot ka. Anya? Sige na, ato iti cellphone. Sigurado amayat ti pa ng video tapno ado ti agbuya. Masapol aya video ni Blackie nga aso tayo tunggal pa kanam. Ayun pang reels ko nga rod lakay. Na, ta i-reels mo sa aming amin ay. Una, tapno ado ti buyaan dagiti fans ko. Anya? Iti saan nga agbayag, sumikatak to matan. Ay na, anyaman nga tanti mapaspasamak iti asawam, gardaw. Kanayon matan iti sirok ti mangga. Agsalsalak yung nagkatkatawan no kwa. Pang reels na kano tatang. Ay nawaw, kaslagbala. Teknik ka na tapno umado ti views na. Kasapulan ti ado a views tapno mamonetize ti reels na. Anya, nga ure pa kay babaynan na o kilaan. Jack man amoy ti anak yo tatang. Ay, una yan ti tattao, ita padawan. Ay, ure pa kay babaynan da, aramiden dalata. Isumot ti kunak tatang. Ngam di nakmat ipangag ni usang. Kasjay kano talaga ti reels. Hindi na minsan, ibid-video na ni Blackie nga aso tayaw. Ita, agsalsala, agkatkatawa manan nga agmaymaysa. Na, apay ngay amang mangan kamutan si kagardo. Mabisi na aron. Ay saan, aglisi ka dita. Ay nawaw. I-reels ko pa'y ata inlutok apang rabyan tayo. Ay unay kamatay. Ay naawanan ti ado asao. Sige, aglisi ka tag video Ay, Jack, amukin ka. Naadik kan iti reels. Ay, kurang nalangan. Kat pati panagdigos mo, i-reels mo. Na, apay akas dati pa nagsasaom kanyak, gardo. Eh, aglablabos ka mutin. Uray, dagiti tarakan tayo. Mairamraman iti kalukwam. Nay, nimot usang tinakatugaw iti paraangan tayo anak ko. Anyat kukuan na dita. Ni, wan ngagpaiso. Agvidvidyon samad nanang. Ay na, anya kumangay ti ibidyo na dita. Diyak amuan nanang. Ang amok nga do ti kuton iti paraangan tayo. Amangan no iso ti ibidvidyo na. Pagan ano na ko mga ibidyo mo dagita kuton nga ay. Ay, aguray kayo man. Kasla damat Facebook ni manang usang. No saan nagbidot. At damot ten reels na. Amangan no i-reels na mo adagiti kuton dita paraangan. Oh, nayan aya. Ay, ungag paiso. Kitaan nyo nanang dagito iti reels ni manang usang kitaan nyo dito cellphone ko. Na, ada pa'y video ni Blackie nga aso dita. Wan nga ron. In reels na mo dagiti tarakan na.
Uray dagiti kan kananda. I-reels na aminan. Kitaan nyo niya. Uray ti punti manggay ti parangan da. In-reels na. Tatang, saan ka kadi abise? Ay, apay manan, anak ka. I-reels ka man, tatang? Ay, nawaw. Apay nga asyak. Una, tanurupak akanayon ti i-reels ko. Ang mga numauma dagiti fans ko. O ala, agtugaw kan tatang, ta i-video ka. Ay, saan? Nakababay na makita dagiti karuba tayo. Anya ko mga itinakababay. Di ka man nagararami.
Kun kada kayo, nana. Siputan nyo lang daytoy agtaytayak Wan basang. Numalpas yung nga idepan to'y apoy, orayan nyo asumardeng ti panagtayak na. Sakbay alukatan nyo, taamangan numapan iti rupayo. Ay, sige pilang. Agyaman ak unay basang. Awan anyaman na, nana. Sige, tagluto akman iti bulalaw. Padasek man na paglutuan ti impaw iti anak ka. Ay, wala, nana. Padigwan kan taw inton makaluto ak pilang. Anya ngay day daimat yun, nana. Nakamalukong mat. Si daan pilang. Iso da ito'y tiinluto kitay. Ramanan nyo mat Tapno saan kan nga agluto iti si daan yaw. Umdas day takada kayaw. Ay na, agyaman ako na, nana. Awan anyaman na. Ado nga ming tiinluto ka. Jak mat masidaamin. Awan mat kadwak amangan. Oh, sige, nana. Umay kunto isubli, day to'y malukong yo, inton malam. Sigay, inakarudan. Tapadigwak mat da bakla. Kanla kay Alfonsaw. Ay na, agyaman nak una iti dayto yung padiguyo si Daan. Awan anyaman na. Si kakit di mal. Ay, jak pa na subsubli ti maloko nga nagkarga nyo iti si Daan idinaminsan nga aldaw. Ala, saan aparikot dayta? Tinapatag, isublim taw. Saan akaskin ni Ansyang? May sadusinan sa amutan ti malukong ko ije balay da. Ngam di mo't la makarik na. Isu ajak idan padpadigwan. Anya? Isu dalang arudan ti padpadigwak. Makangagak pa iti sao asaan kano anaimas ti sidaan nga ipadpadigaw. Ay na, masanay na kayo. Sipod pa ikat nagalas ti ugali day jay nga ansyang. Isong ado ti kaaruba asaan anasaya at ti panakilangin da kan kuana. Gaputakas di ti ugali na ko. Ay na, naggimas di bulalo nga impadigo ni nana ising kanyak idikalman, mare. Adda ngamin ka barbaro a pressure cooker na. Iso nagluto iti bulalo nga. Pinadigwan na ka kunam mare. Kan adda pressure cooker na kunam. When? Nagdakil ang malukong, tinangikargaan na si ka. Big size. Anya? Ne, apay ngay adinak matla padigwan day di abakot. Ha? Apay nga ta. Naimpagkan ka, takaba alam ti gumatang iti karni. Afford mo ba? Si kakit di man. Alaman nga ron, tagumatang aktumat iti pressure cooker ko. Agluto akman mat iti bulalo. Ultimo na day di abakot. Ulos ajak padigwan. Anya? Anya ti ko na mare. Imay nakainayaban ni bakit ising anang basa iti instruction no kasano nga usaran ti pressure cooker. Wen kumare. Di na kano ngamin mabasa. Amumatan ni bakat ising. Ay nati ko namkit di talaga asaan na nga amo ti agbasa. Uray no napigsapay ti matana. Anya? Nagalas ti ugali day bakit. Kunamla no asino akalaingan. Ngam di namat amo ti agbasa. Ha? Uray idanon mo kankwana. Total pudnumat. Makagatang aktulaang iti pressure cooker ko ha? Pulos ajak padigwan day bakit ising. Anya? Gumatang ka iti pressure cooker, bakit? Tapno addaman mat pagangrak iti kukod. Umapal ka manin ako na akon. Ay nasa anak nga umapal. Gumatangak tapno adda paglutwak kunakmet. Pulos ajak met padigwan day bakit ising. Ha? Agasam? Pinadigwan na da baklakin ni Mari Piling. Ngam siya, saan? Ket, gapula iti dayta, agsakit tinakam mo. Ay talaga nasakit tinakam ko. Ngam ayos lang. Tagumatangak met iti paglutwak. Tapulos met ajak ikan iti anyaman nga ilutok. Anya? Ayun ganyam. Naku na ni Mari Pilang, nga inayaban ka no ni bakit ising anang basa iti instruction, no kasano nga usaran ye pressure cooker. O, kita man,
Nakaalas ti ugali na, ngam di na matgayam amo ti agbasa, ti awanan bain na bakal. Anya ka din dagita nga ipagbagamay ah. Anya ko mo ti bibiyang mo. Ket amutay mat abaketan ni Nanay Sing. Oho, ti ko namkit di na amo ti agbasa. Malaksid iti kinaimot na, dagmal pay. Tangiwat mo man. Amangan no, damakangagkan ka, ket nakababain. Oh, apay, awan bibiyang ko ah. Ngo uray at damakang, total, pudno mat. Dagmal mat at talaga day di abak-baketan. Anya? Kasta timbaga na kan ka, mare? Ay nawan, mare. Nalabas at talaga day ako marita. Nakauy-uyaw. Ay, mas daw ka pa ilang aya. Sigod akas dya ti ugalinan. Ay, uyawin na amin na makita na. Ngam ti mismo abagina, di na makita. Un nga rod. Uray na lakat katawaan ni Nana Ising. Gapu iti panangayab na kanyak amang basa iti instruction. No kasano nga usaran jay pressure cooker. Anya? Nakauy-uyaw at talaga. Nakuna na kanyak agumatang kanumat iti pressure cooker na, tapno adda kanumat pagangran na. Kat pulos kanu adi namat padigwan ni Nana Ising. Ay, kasta timbaga na. Ay, tiawanan bain. Baknang ni Nana Isingan niya. Saan nga agbibisin iti anyaman nga ipadigunan o bilang. Isupay ah. Nala ah? Gumatang man nga rod iti pressure cooker na. Tamakita man no amuna nga osaran. Ne, apa yung nakapulos ka? Papanang bakit? Imbagakan ka agumatangak iti pressure cooker. Saan ka di? Mapanak ijay ili, lakay. Inak gumatang. Anya? No agawi da. Ilabas ko ijay balay ni Bakit Ising. Tapno makita na. Ken panunutin na asaan laeng nga iso ti makabail agumatang. Aniya? Mala, aglisi ka iti dalan ko. Ah. Inakon, lakay.
Kapsat! Gold detector yun dita! Nalakalaeng! Gold detector. Ay na wow. Pards. Sagmamanungay tila kuya a gold detector. Uray, 5,000 lang! Ay na wow. Nanginagaya ma. Gumatang kakit din. Nanginangag paiso. Ang manyate mo tayo. Ang mga no dahi tuyan ti solusyon iti parikot mo iti kwarta. Pans. Kaya't ko ti kumatang. Ngam kurang ti kwarta. Manong. Awan ka diti mapalin mo ang pagutangan. Sapay limited lang ti gold detector alakok. Sigurado ang maipos dahi ito yung tagos. Mabit lang. I-reserve mo man ti dua para kanyak. No kaya tiyo, sukatak iti baboy, manong. Baboy? Well, baboy lang ang ibayad ko kada kayo. Mapan mo ala ni Jibalay. Kensi kan ti makamo iti lugan ang mausan. Dahi talaga yan. Awan ti parakot iti dahi da. Agkape-kapay na si Mang. Agyaman na, Felay. Anya nga minan tay kunayo itay nana? Nagpasentro ni Rigor? Wan, mangsapol ka no, iti pagbiagan may. Ay nawaw, adumot ti mabalin a pagbiagan dito lugar tayo nana si Mang. Kastamot laeng ti imbagakan ko na itay. Ngam di mo't dumngag. Imbes adakkel akatulungam, saan ta din amot ang trabaho, nana? Ay na, uray mang pakanla kumakadagiti taraken ko ababoy. Kasadot na pa ay. Dila agbain mat kada kayo, nana. Lakayon ng papakpakan lata. Itikas di nga edad na, kat adda kumamatan pamilya na. Kumaa, ang asino mat nga iti mailawan kin ni Rigor nga anak kaw. At damat itsura na nana. Iso na lang tanakasadsadot mat. Isimani ti kayat na. Wits ta na alam mo ti baboy abayad ko iti gold detector alakom. Ay, kadwa na. Kwetsnan. So, nabali, tadakkel mo ti baboy nga imbayad mo. Sagbay nga grupot ka. Salud-sudak man, no, effective mo't lang dahil iti gold detector mo, manong. Wan. Effective na ita. Ang mga naisudayatan ti solusyon ti parikot mo. Ay no, magagaran ako na bumaknang. Iti saan nga agbayag? Siyak ton ti kabaknangan dito lugar may. Wan, posible mapasamak na ita, kapsat. Alang arod, agrupot ka, tama nga no, madanunan na katinak. Narigatan. Sige. Agyaman na, kapsat. Maysa, dua, alaw, upat, na. Apay ngay, naksayan mo't titarakan ko ababaw. Ay, Rigor! Umay ka man ditaw! Di kayo man nalao na nang. Nakababayin ka na giti ka, ruba. Apay aya, ngati parikot. Naksayan mo't titarakan ko ababaw, ang mga nunakitam. Diyan mo ah. Ay na, sa dino nga'y tinapananan. Ko ang mga no nakabulos. Ha? Di kayo madanagan ta. Ko. Agawid tumilang. Danag yun ay ha. Anya? Ay, si kamot ti masabat ko iti dalan si Mang. Kanya ti sapsapulam. Sapsapulot ti baboy kaw Danilaw. Naksayan mat ngamin iti may sa titaraken kaw. Amangan kit din no adda na ilawan anakitam. Ay nawaw. Kuno da nakita ngay may nangala iti may sa ababo iti balayo iti aldaw. Anya? Wen. Ti amok akit na ipakada ni Rigor ken ka. Iso ajak pinagan ano. Ay loko day jay arikor. Sa dino ngay nga tan tinangip ipanan na. Ti kunana kanya kitay. Awan ammo na. No hustaw tinangag kaw. Ket insukat na iti dua a gold detector ti baboy maw. Ay agsagana day jay arikor kanyak. Nabambando ka kamang sapsapol. Tagayam inlakunan.
Anay ko nanang ipagtilapayag ko. Awan matiam mo ka basol ko. Anay. Panagkunam ka day, kat awan ti nakakita iti inarabid mo. Ni nanang may, anay. Day ta ka diti gold detector anang isukatam iti tarakon ko ababoy, rigor. Wow, wen. Ay narigor aya, agpampanunot ka kaday. Sa nabali tada mabirukan nanto a gold. Di mairanod kayo mo ilang. Ag progreso ti panagbiag tayaw. Ay unay ang ti kasta ka panunutam. Amom anangina ti baboy ita. Kasta laang mati aramidam. Sayang day jay. Bayan nyo ka di. No da mabiro ka kabalitok, dublyak ti ibayad ko kada kayo. Ay unay kan, kumkumpurme mater aramidam. No pod no a gold detector deta. Panagkunam kaday, kat ilako da pa ilaang kan ka Trust me ka di. Amok ter aramidag.
Ay, siyempre, asimang. Inyayab iyo nga rod, di umayak. Ay, una. Ikampanya nakto kadagiti karubam. Ay, sus, awan parikot may papan iti dayta si Mang. Siya kunti makaamaw. Ay, nawaw. Agiya manaklaw na'y ahwa na. Kunakon kat, mapagtalkan ka talaga. Ay, nasikod mo't ngamin. Mga lakanto nga rod iti tarpulin kan flyers. Ta iwaras mo kadagiti karubam. Di ka madanagan. No mga bakak, imbitado ka manan iti blue out ko. Ay, nawaw. Kasta ti kayat ko kan kasi Mang. Ala, si kamatan ti makaamo nga agpila iti kanam. Naladaw kanto mat ngamin. Saan mo pa yan anang agtiplata purmak? Angam sana bali. Ikan kalaangan iti flyers tapno adda ti basaam. Ado mo titarpulin kin flyers ngayon nyawid mo. Wana anak ka. Ay, iwaras ko kano kadagiti kaaruba tayo, tatang. Ano kasta? Ni Simang ti ikampanyam para kapitan di ti barangay tayo, anak ka. Hey, sa anak pa'y asigurado, tatang. Depende, ah. Anya, inawat mo lagi ti flyers nga intid na. Sa ita, saan gayam nga isto, ti kampanyam. Kasta talaga, tatang. Ikay, anya ikano, ti plataporma ni Simang no bilang man tamangabak a kapitan do ti barangay tayo. Diyak mo, tatang. Mangmangan damot ni di simang putak. Dato'y ti flyers. Basahin nyo langan. Anya, Mapana ko na iti silid ko. Kaya't ko tiagin na, tatang. anya ti imay mo ibagari ka apaw. Ay, imayak tao may ko ibaga ngagparti ni Bruno into no maya Sabado. Ada ka numat lang maangay a short program, lolo. Sa dino kanyo nga eh. Ijay balay da ka no a lolo. Agparti ka numat lang iti baboy. Iso nga, ijay tayon amangan no kwa. Ay kaya nasaya, mangarot ano kasta? Kat, makaumay ka kadi, lolo? Wen, umayak. Taplo malawlaw aga anak mo, kalagiti plataporma ti ibutos ko, intol umay nga eleksyaw. Nabasa ti surat iti flyers, ngayon waras da. Sa balilat tama nga men, no ipalawag na. Iti kasta, mawatan tayo, Mike. Husto kayo, lolo. Nasaysayat at talaga numapan kay agdengag tapno maawatan yo. O nya, dagasan kay itong arod inton Sabado, tagkukuyog tayo amapan. O, anya ti may imbaga ti apo ko yo, tatang. Agparti ka no ni Bruno into no may asaba daw. Aya? Wait, kit, adda ka no pa'y ti maangay a short program. Ay nawaw. Adda nga ta iwaras da kwarta, tatang. Dahil tati santa sigurado anak ko. Aguray ka. Planom ka di manan, timapan. Ah. Ay, makitan tong tatang. Awa makiditi dakas, numapang ka. Mga numakita da ka, dagiti supporters ni Simang. Ni tatang mat. Anya ko mga makita dak. Mapanak lang mat agdengag, tatang. Saan mat aga po ta mapanak kat ni Brunon ti manok ko? Oh, anya ti aramidam dito'y balay si Mang? Umay ko kumasalod so dan no naiwaras mo matlaang dagiti flyers nga ended ko king kawa na. Ay nawaw, nalpasan si Mang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ikan kantumanan iti iwaras mo. Ah, Di ka madanagan, tatangdanan ka. Awatam dato'y asubre. Ni. Kwarta matilinawon ti sobre. Daytan titangdan mo. Isu apang asayem ta kampanya nak. Iwaras mo dagiti flyers, tapno sigurado ti pangabak ko. Oo, sige. Aywan gayam, ada pa iti itir ko kin ka bonus. Bonus? Bonus mo para iti suportam kanya. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay si Mang. Siguradon ti panangabak mo no kastoy lang. Awan mo't siguro ang tinalipatak. Inalak dagi tinaskan nga itugot ko.
O, tatang, agrubrubot kay ka din? Wag. Agrubot kami, nuana anak ko. Ito pa nga, uray dari ka itirwa. Agan anad kayo matijay, tatang. Agyaman nak. Ngam sigurado ka kaday, adi mo kayat ti sumuraw. Saan ang mabalin ang madlaw ni tatang akayat ko matimapan? Ay, di ka matin sumong batuana. Ah? Ay, iko, tatang. Saan ko ma? Ang makita damdam no gumagetak. Sige, sumarunukan tulaan, no gumagit ka. Ay, lolo, mabayag kayo ka di pay. Paumayin na po! Nangag mo na dyan. Agrubot kami, anak ko. Sige lang, tatang. Agan anad kayo. Lolo, ni Auntie Juana mati sumungad. Ne, ay huwag kagpayraw. Paynawaw. Kunak ano sa aring umay. Isumat di ko na kanyak iti, lolo. Ngambay Tao may kumot agdengag iti plataforma ni Bruno. Wen matkit di Amangan no agbaliw pa iti kapanunutan na, lolo. Ay naladawak samat unay yung tatang. Saan mat? Karugrugi lang ti programa. Kat, nagmerienda kayo ka din? Na, kasang-sangpo mo pa ilaan, mirinda mo tanti
purple do lakay. Mananong ti flashlight aya. Ay nawaw, basta, ada pang usarak. Git no rabi. Iso nga rod nga flashlight da tao, tarabi eh. Na Ay na, ibagamkit din, no sa dino tinang ikargam, ija flashlight, tarumwara kon. Kita amangan numapan ka iti ayan da Marifel Iso talaga ti planok lakay. Manong aldaw mo't na sana ka nagsilsili. Awan ti tao di tabalayda. Adda ni antisitang ngam sigurado ang nagawid mo tanladya. Napanalang pinakanti aso danana Wilma. Ibagamkit din, no sa dino tinang idulinam iti flashlight a ginatang ko kat ni rumabiin. Unay kalagi din na nagtangkan ti ulam. Adamat ti supot nga inalak, adamat ti flashlight, isong agrobwata kon lakay. Di mo ibaga nga umuli ka man itigit ti kumarem. No iso lang ti pamuspusan, di iso ti aramida. Ay nalagring aya. Kasano no adda ti mapasama kang kadakas. Namin ano nakas jet inararamid ko, ngam awan mat ti dakas a napasamak kanyak lakay. Di ka man kundi katawa di talagring. Ah, Agtugaw akit de, tamangan ta. sa anak nga rod ang makapangano awan ti sili lakay. Sige, inakon. Na, napakanan tilo ko. Ay, abaw. Ne, nakalaktigit da Marifeli. Ay, nakakasan nga yung makaala iti sili. Sabay saan ba't nga agsagdang tataon da iti aso? Ay, amo ko na. Umuli akman na. Ita. Dita, nakaulig akmat lang. Si Kamat Brownie. Di ka laag sardeng mat nga agtataol. Inton kon panunutan dagiti karubang at tatakaw ak. Jesus! Umasidagan ti aso da Marifeli kanya. Kasla! Ay! Tilupok! Anay ko! Ano? Nagsakit tilupok ka kinagat da dyan nga aso. Anay! Imbaglangan tanabailak pa ila muli itigit da Marifeli. Anay! Kunakon kat. Baka ito ng ka-flashlight ang nakitak na imuli tigid Dante Feli. Abi kasta tila ngayo. Ay, nawaw. Di mo ka di makita tilupok, Junior. Kasano ko mamakita kit nagsipnget. Silawa matap no makita. Aday ta. Ay nawaw. Anya tinapasama kitulog po manti. Ay na. Ay sus. Kinagat naktihaso ni Marifeli. Ay na, maasik ako makanyak ta itaray na kidyo ospital ka anakan. Amang ano, darabis na dyan nga aso. Nanyaman nga mintar aramidin nyo itayan Dante Feli ah. Kit amuyo mat ngawan ti tao. Ay na, di na konsermunan ka anakan. Awagam ni Uncle mo puldo ta itaray na kidyo ospital. Jakpay kayat ti matay. Jakpay kayat. Anya tar aramidom dito'y balay. Kat Rabin Junior ka na kan. Uncle, imayak. Takayat ko ngay pakaamo nga intaray ni Manong Edward na antilagreng iti ospital. Nan ano nantem? Kinagat ti aso, Uncle. Ay nawa. Dahit kan ti bagbakin ko na. Anya nga min ayat ti gagana na itayan Dante Feli ay Uncle. Mapan ko mga ala iti sili. Binagbagaak asaan amapapan, ta saan mo't anagawid antim a Feli ah. Natangkan mo tulo na. Para lang iti sili. Apan na inulit tigit Dante Feli. Diyak amok hinantin. Dinyo. Naimbaglangan na. Tasan anakaro ti donor ti lupo makinagat ti aso da Marifeli. Masurunak mat iti day dya Marifeli. Na,
Tapabasulong pa laang ni kumarem. Wen tano intali na kumamat ti aso da, di saan na kumakinagat. No saan ka kumangamin anapan itayanda? Di saan ka kumanakagan? Damag ko kat inmuli ka pa'y kano itigit da. Ay basta, singirekto ni Mari Feli inton makawid da. Aso na tinangkagat kanyak. Iso arumbang lang nga tumulong da iti gastos. Ay na, pangaasim tadi kagar aramit iti pakaybabay ng lagring bakay. Anya ba't apakay babae ng ti ibagbagam puldo? Saan apakay babae ng dayjay? Ilaban ko lang matikar bangak. Anya?
Awan mo't iti silid mi. Ay, kwa. At dalang ka na panandakin, bebe, Romel, anak. Ay, nawaw. Kunak mo't adito'y dalaang balay. Apay arimorda pa'y laang. Boring ka nung amin dito'y balay. Isuan na pandalaang nagpaangin. Diyak kaya't ngululbudan naktatang, ha? Ibagayo kanya, no sa dino tinapanan tasawa. Ay, kwa. Romel, anak ko. Sa dino, tatang. Ikiayan di insang. At dalaang kano, tinapatig asalod-sudal na. Una yun day Joan. Awan di dingdinggan na asaw. Anya lang ti panunutan na kita tao makita da anapan itayan ni Manang Insang. Ang mga no panunutan da asan ko itapakpakanin. Si kakit di mo anak ko. Bayam ka di tasawam. Amo ni Joan, tararamidin na. Ay nawaw, ti asawa mo ti sumungad Joan. Ay, wan nga paiso. Kasla makaunget. Bayam, siya kung ti makaamo makisarita ken kwa naman ang insyang. Basta, i-adnak to iti group chat dagiti reseller mo, manang. Sige, agtsatak tulaangan kin ka. Anya tararamidin dito, Joan. Ay, adala ang napatagasin na ludsod ko kani manang insyang. Tumakder ka nga rodon at itatagawid tayo. Ang asam tayong tugot mo pa ilaang ni baby. Kung akmat asan kayong agaliwaksay. Relax ka dilaang, Romel lakay. Tsak magustuhan tinsawang mo itay, Romel. Ay nawaw, sakpay ti dakas ita. Panagkunak katawan mat dakas no agtrabaho akmat. Ano ti ko lang, Joan? Agtrabaho ka? Uwan, Sino nga rin di mga sikaso itatakta nagtrabaho ka? syaklatan ah. Sana bale, stay at home at trabaho. Sardangan na kaman si ka, Joan. Saan ka nagtrabaho? Apay kumasaan? Anya laing ti panunutin dagiti kalugaran tayo. Saan ka pakpakanan kasta ka di? Siyak pa'y kidit ibabayin mo. Sa anak mo't asadot. O manay ti sweldo kapag biyagan tayo. Na-pride kan tumat ngamin, Romel. Ay, basta! Di mo ipilit ti kayat mo si ka, Joan! Apa di ka maaginan na nakaturog mo gaya mo ni baby, Joan, anak? Ano niya tayo sursurat mo, alita? Agilis-listak iti orders tatang. Ha? Kitaan nyo ti listahan dagiti nag-order kanyak tatang. Aduda tatang. Barya laang ti patong ko itilako ni Manang Insyang. Ngam at least, adamat maururnong. Na, huwag nagpaiso. Isupay ang maigatang iti diaper ni bebe. Una saan, inayon mi iti savings mi tatang. Nag-aasat at talaga ni Romel nga anak ko. Ngamin, kaskin ka ang nagagat tinaasawa na. Oras siyak matatang. Nagasatakmat iti anak yun. Tanagagat-gat nga ron. Iso na lang, tanaprahid launay tatang. Ti asawa mo ti sumungan. Anak, ituloy mo pa ilang tilistaan ang mga numakita na. Itaman pa yun nasapa nagawid. Nag-half-day na siguro manan Sa payadapay order ko, saan ko nailista? Ituloy mong tulaangan. Agawa ang timang itulin iti listahan. Sigurado ang makaungit ni Romel numakita na. Masuro na ko ni ti asawak tatang. Ano sampay lahang ti asawa manak ko? Makaamiris tumag siguro. Anya pa nga rod tatang. No choice. Siya kun ti agad just tap no awan riri. Si kamot di masalaw ko iti dalan manang insyang. Sa dino ti papanam. Ay, kwa Romel, mapan ko ang bisitaan ti asawam. Aywan, nasaysayahan no si kanti mapanije balay. Tapno saan manin arumuar mana. Saan ka di abisi ti asawam? Wen, saan abisi day jay? Tadyak pa'y pinalubusan ng trabaho. No apay mat ngamin adi mo kahit nga agtrabaho ti asawam, Romel. Wen takabailak pa'y matag trabaho mana.
Mangmangan kami pa'y lang met iti 3 times a day. No daduma ket 5 times a day pa'y. Unangam. Ala, di ka nagpalawag pa'y malangin siya. Agdiritsyo ka lang ngay ni balay. Taad dati trabaho kita. Nakariingan day jay. Itay pinanawak. Ay na wow! Dakkel mat gayam tinaurnong ako mission ko manang insyang. Kunak tumot nga minking ka. Uray baryalaang no maurnong ket dakkel met. Ay na, agyaman naklaunay manang. Awan ti anyaman na Joan. Sigurado ang maragsakan ti asawam no makita na ti komisyon mo. Dayjay pay lang mati ko ng manang. Saan na ang ma-appreciate dayjay? Uray anya ti aramidag. Ngamin, na nga tulaunay ti pride na. Day tala ang tirigat na. Awan mati may bagak, ta responsable mat nga asawa ni Romel. Tilang jak maawatan, katong apay adi na kayat nga trabaho ak. Ipakaawat mong tulat takin kwanan a Joan. Namin ano nga ibagbagak kan kwa na. Ngam di na matdengdenggan man ha. Uray no kasta, di kalata sumardeng amang ipakaawat kinkwana. Dumtang tulata siguro ti aldaw ang maawatan na. Kunam itaa, tadakkel pay laang ti masusweldo na. Kan may sapay laang ti anak yo.
Madam Rosita. Mabit lang, Susan. O, apay ka di? Nakita mi ti in post mo iti Facebook mo. Kaya't mi ba't ti makatulong iti kasinsin mo? Ano dagiti badbado ken groceries a kayat mi nga idonar. Adamat laeng cash. Ay nawaw. Agyaman aklaonay no kasta, Madam Rosita. No nawaya ka. Umay mo lang alaan dito'y balay, tas ikan timang tad iti kasinsin mo. Busy kami ngamin, iso sikapay laeng ti makaam mo. Ay awan parikot no may papaniti da ita, Madam Rosita. Umayak to inton bigat. Mangkita ka langan iti arkila tricycle, tapno adda pangiluganam. Ado nga mindagi chay. Sigurado adi mo mabagkat amin. Nay, agasim nga dito na kulik sa madonasyon, Susan anak ko. At saka groceries, bag, sapatos, kan lupaw. Ang mga no, at dapat tikas. Adda tatang. Naksaya abang harun ano, kasta. Tapno, adda ti mausar di kasinsin mo. Adda pa'y kano idonar ni Madam Rosita tatang. Manayunan pa'y dagito eh. Aya, Wan. Ay, bak nang katday chay. Sigurado ang inginaan mati idonar da. agam kita manakaw. Nuan niya man ti nakulik ta madonasyon para iti kasinsin mo. Itad mo abuo kadakwada. Di mo kiskisayan, wag. Ay nawaw. Kaya't ko lang mati makatulong tatang. Diyak pulos paginteresan dagita donasyon da tatang. Palagipla ang anak ko Ni tatang mat. Anyat pagkunkunan nyo kanyak aya. Ket, nakasaritam ka di madlaang ni Manang Susan, Mama? Wen, nagasaritak idi kalman, anak. Anya nga iti kunana, Mama. Umay danto kanwala ang dagiti donasyon inton bigat. Nasaya at mo't nga ron no kasta, Inayon mo nga rodon dagiti bags kan sapatos ko, Mama. Ha? Inayon mo tas sukatak tumot laang. Saan abale tamabalin pa'y mo't ama usar dagitjay. Naimbaglaang nga adda ti usaran ti kasinsin ni Manang Susan. Sige, sige. Ibagak to iti babaunan tayo ta ikarton na kalpasan ti panaglabana. Ala nga rod, da kayo pa'y laang ti makaam mo. Taadda ti napatag apapanak, Mama. O sige anak, agan-anad ka kuma. Mangan kan Bertolakay. Anya nga iti masidasusan ba ka? Karni Ay, nawaw. Awan pa'y mati naawat ko akas kan ka bakit? Nangalaam nga iti... Awanan ti ado as sa ulakay. Mangan kalaptan. Agawaam ti mangan, tadapay papananta inton madamdama. No kasta. At dapat ti donasyon nga i-pick up ta. Bakit? Wen, adda kanukat idonar ni Madam Rosita. Last day giant lakay. Sige. Mangan ka nagsawar klabita. Agawaam Wen ka di. Agyaman kami unang iti indonaryo Madam Rosita. Awan na nyaman na Susan. Pagayatan may di tumulong ka na iti agkasapulan. Aywan gayam. Adapay cash. Ay nawaw. Ato ti idonaryo agamit ken groceries, madam. Sa ita, adamanin cash. Kasta talaga. Naimbag matapang rungyan ti kasinsin mo. Damag ko ngamin. Awan na isalbar da agamit da. Ay, wan nga rod, Madam Rosita. At dada ka no iti bangkag da, iti nauram dya balay da. Ay, Nagasat launay ti kasinsin mo, Susan. Ngamin, ada ka nagagat amang kolekta iti donasyon na para kadakwada. Ay talaga kasta, Madam Rosita. Awan mo ti daddo mga agtitinulong no di datayo laeng, Madam. Ala, agrubot kayon sa matan eh. Paypayapayan na kamatan ti asawam. Pakumusta am tulatan ti kasinsin mo, Juan? Sige nga rod, Madam Rosita. Agyaman kami manan.
Agas man dagitoy abags ken sapatos nga idonar da iti kasinsin ko. Matlaw ang inginaan. Ay, tinasayaat. Kasayak tapno da mausar ko. Sigurado asan tumatla nga madlaw ni kasinsin ko da ito eh. Oh, sigaw pa gayam susan anak ko. Apa nakariing ka pa ilang ket rabiin? Ay ko datang. Kas makita yumat. Ado tinasken amay karton tapno ready for delivery kada insan Mary inton bigat. Kasta ka di. Tatang. Nasken nga ikarton ko. Iti kasta umanay iti tricycle ni Berto. Huwag mo kidi Amang ang kidi no kasapulam ti tulong ko anak. Ay, saan ang tatang? Kabala kong dahito eh. Sige, no kasta ti ko nam. Umunak nga rutin na maturog anak ko. Ay, nasaysayat pa'y tatang.
Ay nawaw. Anya ti nakakatawa diya anak ko. Ay kwa, makakatkatawak man kada Auntie Rosa kan Auntie Laura tatang. Naa. Kita nyo mat nga mintin post dala dawan datatang. Aday ta, mingmingan nyo na imbag tatang. Awa mo ti makita kadakas iti dahit aladawan anak ka. Kitain nyo akit ni, nasobra anti-filter tatang. Saan na makita ti kuret-ret arupa da? Nagpudaw da adwa iti daytoy aladawan. Agpada damat anang isit iti personal tatang. Kahit anya ko maitano na sobra anti-filter da. Man ano ko ma diya. Kitamat nga min atatang ni. Ngan nga ni saanan ang makita ti kiday da. Agsadin ka man. Saan man akong kumpurme ti dilawon ko upen. Bakit? Agpalis ka. Dado ti papananta. Sa dino ti papanantala kay. Awan ti agpapaskan bakit? Agpasentro ta, tapno magatang mumitten ti cellphone nga ibagpagam kanya. Ay nawaw, matungpal matlangan ti arapap ko ang maadaan iti cellphone akas ka ni Mari Rosa. Wana, ta deserve mo mait bakit? Ay na, agyaman naglaunay kan kalakay. Awan din yaman na bakit? Agawa am nga rudin tagpalis. Tapno saan ta amarabyan? Ay, wala kay. Urayan na ka. Mabiit lang daytoy. Sakbay arugyan dati aglaba. Agpicture tamampay, Mari Laura. Ay, wan nga agpaiso. Ipadas naman numayat mat lang ti camera kan filter ti kabarbaro a cellphone ko. Nalawa ti screen na si ka. Mala, umisem ka mare. Tapnon napintas tamat iti picture nga i-post ko iti Facebook. Anya nga tano ag video tapay, Maray. Ay, kaslamayat day ta na panunot mo, Maray. Mabitla nga raw, taag pwisto ak, Maray. Ibirok mo matan ti bagem, taag video tam mga raw. Day ta, Maray. Nakapwisto akon. Ang video ka man, tay kasla style dagiti vloggers, Maray. Ay, kamaudyanan na nakapaglaba ak matlangan, Mari Rosa. Hun nga rod, Maray. Agawid ta nga rodan Sa anak pa ngamin anak kapagluto iti pangaldawan may. Ay, uray siyak, Mare. Ang mga numakapungtot ti asawak, inton agawid katawan pa'y naluto ang makan. Di mo liplipatan nga ipus dagiti pictures ta, Maray. Itagnak taw. Wen ka di, Mare. Karga ak lang iti filter, tapno sana makita dagiti pekas ta. Si kante makaamo, Maray. Itagkantumot iti video ta, inton maipus ko. I-edit ko laeng, tapno saan ta nga aglanglangangaan niya, Maray. Ay, wen i-full mo ti filter na, Mare. Uwan, Maray. Talaga akas ta ti aramida. Nakita kiladawan kin video yu kin ni Kumari Marusa. Laura bakit? Kat, bagay mi kadimot laeng lakay. Ay nawaw. Bagay ulat tamad bakit? Madlawan nagusar kayo iti filter. Sa nabali tabagay yung Ay na, agyaman naklaunay lakay. Agyaman nakiti dayta nga naibagam. Bakit? Siya mamuti pitsura. Tapno damot ati ikarga iti wallpaper iti cellphone ko. Sige. Agdigos ka pa'y nga raw, sakbay a picturan ka. Tapno, presentabli ka mat alakay. Lumabas iti paraangan mi Auntie Laura. Payakas na ti reaksyon mo, Gia. Kaslada kayat mo asawa na, ading ko. Ay, nakita nga mintiin post yo, kani Auntie Rosa aladawan yo, kan video yo. Kat, ada ka di parikot iti ladawan kan video me. Payakas jay, Auntie. Ngan nga ni Jack makita ti kiday yo, adwa. Ay, nawaw.
Kasanumat nga men, sinubraan yung mat ti filter, auntie. Kitaan yung mat auntie. Di yo i-full ti filter yo. Iti kasta, saan ama iris ti kida yo. Anya. Kasta tinbaga ni Gia king kamaray. Wen Mari Rosa, nasaktanak nga ro iti kasta nga imbaga na Mari. Ngan nga ni ma-erase ka no ti kiday taga po iti filter nga inusarta. Ay, una yun day nga ubeng. Ang nukit kita tiladawan ta. Gusto mo tinaybaga na Mari. Tinakasaktak lang kat katawag hindi na mangibakbaga. Ay nawaw, saan mo't siguro adakas ti agaramat iti filter maray? Sa maysa, mabalin mo't nga ibaga na anasayaat. Nakauy-uyaw day nga ubeng. Inton isumat ti bumakay. Basol tamot lang Mari. Sinubran tamot nga minti filter. Idilit mo kit din dagiti ladawan ta nga in-post mo Mari. Tauray siya. Agidilitak matan. Ay nawaw, saanan maray, bay amon. Nakababain nga rod Mari. Mabit man ta kasaritak day ta ajiya.